Slovenija prva odprla veleposlaništvo, tedaj še v Republiki Makedoniji. Vaš državni protokol daje številke diplomatskih vozil po zaporednem vrstnem redu odpiranja veleposlaništva. In to se vidi po številki 01. Znači, ambasadore, dovoljno je da se vidi tabličkata na Slovenija i sve je poznato za naše diplomatske relacije. Točno to. V Sloveniji se pije pitna voda v vseh mestih iz pip že od nedavna. To je ostalo. Oboje, in Racinova nagrada in to ponovno kaže, kako so velika, čvrsta in pomembna prijateljstva med našima narodima. Se nađeme v jedna tradicionalna makedonska kuća, gostilnica. Ansambl bratov Avsenik je bil tisti, ki je polko kot slovenski folklorni unikum ponesel širom sveta. Ritmo polke ti, mlado staro se vrti. Rada bi pa rekla, da je biti slovenska diplomatka v Skopju nekaj lepega, ker so ljudje prijazni. Da ima što poveće nasmevki na licata na građanite na naše dve državi i što poveće nasmevki na licata vo cijeli svet. Na zdravje.